Hatire undu tangaja mwori wa nyumba iria ciakitwo hugururu-ini cia rũĩ rwa Nairobi no uguthie na mbere. Imwe cia nyumba ici na iria ciakitwo na njira ya kiriu ni ta ici cia Riverland iria iri mwena wa Riara guku Nairobi. Ni nyumba nene na thakama no ningi ni imwe cia nyumba iria ruhonge rwa kuramata maria maturigiceirie ni ruonema rworotete hari umomori uria urathie na mbere wa nyumba iria kuratuika ciri hakuhi na rũĩ. No gukinyaniria na riu gutire kuramenyekana kana ihingo cia nyumba ino no cio ikuhutio ni umomori uyu kana hihi ona nyumba ici ona cio ni ikuhutio. Mubunge wa tene Dr. Julius Kones ni umwe wa aikari a guku. I support and I exercise. I think it is good for this country. It's an indication that systems had completely collapsed in the past, but a time comes when we have to do the right thing. No uyu ndari na wiki. Ici ni nyumba cia Brookline mwena wa Kileleshwa na aria makomborete guku ni mambiriirie guthama makiuga matigweterera iragita ciuke kumomora nyumba ciao. Unajua hapa already umeshakaa hapa, hii ndio unajua ndio nyumbani kwako na umekaa hapa kwa muda mrefu, kwa hivyo unatumaini kwamba utaendelea kukaa hapa hadi for a long time. So vile tuliambiwa hivyo ukabidi kwanza unashikwa na bubwazi, unashindwa which is the next move, lakini tumeweza kupata njia out. Neighbors wamesaidiana, tumeweza kusaidiana kutafuta nyumba. Na kuri muigithio uyu ni ambiriirie kumomora ruthingo rwake thutha wa iragita kumomora gicunji kimwe kia ruthingo rwake. Maya mokite oriri thirikari ihinyiriirie kuga umomori uyu no uguthie na mbere. Kiribotera Kameme TV, jetagwo Wangui wa Ndirangu.